पेडणेला जेनेरिक मेडिसिनाच्या शॉपाचे उक्तावण करपाक आयिल्ले. जेनेरिक मेडिसिन इज समथींग विच इज ऑल्टरनेट टू द नॉर्मल मेडिसिन दॅट इज अवेलेबल एंड सेम कॉम्पोजिशन बेटर कॉम्पिटेटीव प्रायस. आनी ताजे खातीर प्रायम मिनिस्टर आमच्या नरेंद्र मोदीजीन जो उलो मारिल्लो की जेनेरिक मेडिसिनाचेर तुमी लक्ष घालात, विच कॅन बी बेटर. सो आय लायक दॅट. यू कॅनॉट चेंज द वर्ल्ड बट येस वी कॅन चेंज समवन्स वर्ल्ड म्हणून. सगळे म्हणजे सर्वसामान्य मनशाक आसता ताका मेडिसिन्स फाल्यां वेन ही गेट्स इन टू अ ब्रँड ऑफ मेडिसिन विथ द सेम कंपनी प्रोड्युसींग सेम कॉम्पोजिशन बट ब्रँडेड विथ अ डिफरंट कंपनी नेम, जाल्यार म्हाका दिसता दॅट मेक्स अ डिफरंस. म्हणजे एंटेला कमिंग इयर इन Porvorim, I think it's the 6th or 7th branch from Madgaon, Giri, Baghe areas Delhi. I do congratulate them. Young generation coming into this particular business also sends a very strong message. The youth today are no longer only waiting for government jobs in Goa, but also looking for self-employment opportunities, also giving employment opportunities to the people around them. So as B-Farm kelli burgi kama karawo. Same time as an entrepreneur running it in so many locations, talks about Prime Minister's vision of taking generic medicine ahead. And a state like Goa, when we are talking, Chief Minister is talking about Swaympurna Goa, then generic medicine also has a role to play to better the lives of the common man, where sometimes medicines become very costly in the same typology or the same composition where he would normally need. I do congratulate him and wish him all the best for having started his initiative, and I'm pretty sure मातशें म्हाका दिसता एक अवेरनेस जावपाची गरज आसा. अवेरनेस वाडलें जाल्यार लोकांक भितर येतलें. कित्याक एकदां दिसता की जेनेरीक मेडिसिनाचेर एकदां विश्वास कमी आसता की तो ब्रँड इतलो स्ट्रॉंग आसता, त्या ब्रँडा खातीर लोक ब्रँडा कडेन वता. पूण वेन कॉम्पोजिशन इज द सेम, इट इज अवेरनेस दॅट नीड्स टू स्ट्रायव. I do think we should all work towards making more awareness to the people of Goa and as such, so that generic medicines are reciprocation chad yeवन competitively the people who are buying also get a good bargain for the same medicines which they would buy other than a branded product for the same composition. बेसिकली आम्ही आता नवीन स्टोर स्टार्ट केला परवरी ऑन द हायवे नेक्स्ट टू चोडणकर हॉस्पिटल. हे ॲक्च्युली आमच्या सगळ्या गोंयकार भावा भयणांक खूब बेनिफिशियल आसा. मेडिसीन जेनेरीक मेडिसिनाच्या रूपान तांकां खूब कमी दरान तांकां मेडिसीन मेळटा, वेर एज ब्रँडेड मेडिसीन इज मच एक्सपेन्सीव. जेनेरीक मेडिसीन आनी ब्रँडेड मेडिसिनान कांयच फरक ना. मेडिसीन इज सेम, ओनली देर इज अ ब्रँड एंड हियर इज अ जेनेरीक मेडिसीन. द कंटेंट विल बी सेम, रिजल्ट विल बी सेम, इफेक्ट विल बी सेम. There will be much lesser price in generic as compared to brand. So people are slowly diverting towards generic. Most of the doctors are also supporting generic medicine. It's a need of the hour. Basically, आमचे stores म्हापसा, पणजी, वास्को, फोंडा, मडगाव, बिचोली, फोण्या ह्या जाग्याचे आमचे ऑलरेडी स्टोर्स आसा. They are coming up with the new stores in new locations also. Because of the people support, people themselves they ask us to come and start open in their locality. So we are now here in Porvorim today because of the people support. आणि जेनेरिक मेडिसिनाच्या ह्या रेव्होल्युशनाक बेसिकली प्रायम मिनिस्टर मोदींचे खूप सपोर्ट आसा. प्रायम मिनिस्टर मोदीजी इज सपोर्टींग अ बीग टायम फॉर दी जेनेरिक मेडिसीन. त्या जेनेरिक मेडिसीन आमचे हे इंडियान मॅन्युफॅक्चर जाता आनी ते ऑल्सो गेटिंग एक्सपोर्टेड टू अक्रॉस द वर्ल्ड. सो अख्ख्या जगाक हे मेडिसीन एक्सपोर्ट जाल्ले वयता, पण आमच्या लोकांक अजून खबर ना की जेनेरिक मेडिसीन म्हणजे कितें. अँड मोस्ट ऑफ द हाय एंड पीपल आर कमिंग टू अस अँड बायींग दी जेनेरिक मेडिसीन फ्रॉम अस. गिरी आमचे स्टोर आसा, म्हापसा कोर्टा कडेन एक स्टोर आसा आमचो नेक्स्ट टू इन द साल्दाना बिल्डींग. So people are coming, people are getting aware, and people along with the doctors also are supporting us. Basically this medicine get manufactured in the manufacturing plant, and from that manufacturing plant directly comes to our store. So there is no middle chain is there. That's the reason also the medicine's price gets less. मदी कोण नसल्या कारणान हे मेडिसिनाचो प्रायस खूप कमी जाता. आणि ह्यात रेव्होल्युशनान देर आर लॉट ऑफ यूथ्स हू आर बीन गिवन द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. So I wish all of you all to please do come over here and try our products, whatever is there, your medicines. You can avail facility from us. We have got all the medicines range right from thandi, खोकली, जोरापासून कार्डियाक, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल टू HIV, कॅन्सर पर्यंत आमच्याकडे मेडिसिन अवेलेबल आसा. आजच्या डेटीन कॅन्सरची मेडिसिन इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह, विच इज कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 1 lakh rupees. द सेम मेडिसिन इन जेनेरिक विथ अस विल बी जस्ट 20,000 rupees. मेडिसिनान काही म्हणजे काही 0.00% सुद्धा फरक ना.
विल बी गिविंग अ सेम इफेक्ट सगळो आसता सगळे डॉक्टर आमचे जे बरयतात ब्रँड मेडिसीन दॅट सेम ब्रँड मेडिसीन कॅन बी अवेलेबल इन द जेनरिक फॉर्म वी विल शो यू ऑन द सिस्टम दॅट द जेनरिक वॉट एवर इज देर अँड मोस्टली डॉक्टर्स ऑल्सो स्टार्टेड रायटिंग द जेनरिक मेडिसीन सो देर इज अ strong push from across the fraternity of medical. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.